Reka amakuru yacu tuyakomereza hano mu gihugu cy'u Rwanda. Urwego rw'ubugenzacyaha RIB rwataye abagabo 5 muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo guteka ikiyobyabwenge kizwi nka kanyanga, aho batawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Reka amakuru yacu tuyerekeze hano mu mujyi wa Kigali kuri uyu wa mbere. Urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB rwashubije abaturage telefoni zisaga 431 zibwe mu bihe bitandukanye kuva mu Gicurasi 2025. Izi telefoni zikaba zaribwe mu bice bitandukanye by'igihugu. Izi telefoni zikaba zihagaze agaciro ka miliyoni 94 z'amafaranga y'u Rwanda, zikaba zarashubijwe ba nyirazo, dore yuko 23 bashyikirijwe ubutabera aho bafatanwe zino telefoni, ndetse bakaba bari gukurikiranwaho ibyaha byo kwiba telefoni nyinshi cyane. Ndetse nanone hakaba hari n'abandi 12 bafashwe bacuruza zino telefoni ku isoko ry'umurimo, bakaba nabo baratawe muri yombi bakurikiranwe icyaha cyo kugura telefoni z'injurano. Karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramvura, polisi yafunze umugabo wagiye iwabo kwa nyirabukwe agatera icyuma nyirabukwe ndetse na sebukwe, bikarangira n'umukobwa nawe bamuteye icyuma, dore yuko polisi yataye muri yombi uyu mugabo akurikiranwe icyaha cy'urugomo cy'ubwicanyi. Abahaye TV na Radio 1 amakuru bavuze yuko uyu musore impamvu yaje kwica bano bantu nuko ngo bamenye ibanga yuko ari umujura, dore yuko n'ubundi umugore akimenye yuko umugabo wiwe ari umujura yahise yahukana. Mu kwahukana rero uyu mugabo bagize ngo aje gucyura, kumbe aje kwica ba nyir'urugo, dore yuko abaturage bavuze ko n'ubundi yari yarabigambiriye ko azabica, dore yuko umugambi yapanze asize awugezeho, ariko akaba yatawe muri yombi na polisi. Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo, abakozi ba kampanyi icukura amabuye y'agaciro yitwa Kamirumwe bari gutabaza bavuga ko hari itsinda ritera icyo kirombe bacukuramo amabuye y'agaciro bitwaje imipanga ndetse n'ibyuma. Bavuga yuko ejo haje abagabo bagera kuri 5 bitwaje imipanga n'ibyuma, bakubita abagabo basaga 7 baranabakomeretsa. Iyi ni incamake y'amakuru. Nimba aribwo bwa mbere ugeze kubona umuyoboro wa Kidasamura TV Rwanda, kora subscribe ufungura inzogera kugira ngo uzajye ubasha kubona amakuru mu gihugu cy'u Rwanda kandi yizewe. Reka amakuru yacu tuyahere mu karere ka Ruhango mu murenge wa Bweramvura. Polisi yafunze umugabo wagiye iwabo kwa nyirabukwe agatera icyuma sebukwe na nyirabukwe. Kuri ubu bakaba bamushyikirije ubugenzacyaha RIB akurikiranwe icyaha cyo kwica nyirabukwe ndetse na sebukwe, dore yuko umukobwa yari yarahukanye bagize ngo aje gucyura umugore wiwe, araza abateragura ibyuma bahita bapfa, dore yuko ubugenzacyaha RIB bufatanyije na polisi uyu mugabo bamutaye muri yombi akurikiranweho icyaha cyo kwica sebukwe nyirabukwe, dore yuko icyaha cyo kwica kiguhamye ushobora guhanishwa igifungo cya burundu cyangwa hagabanyirizwa hakagira ibindi byongera cyangwa bigabanuka, dore yuko abahaye amakuru TV na Radio 1 bavuze yuko n'ubundi uyu mugabo bakimara kumenya yuko ari umujura nibwo yahise afata impamvu ifatika aza kwa nyirabukwe bagira ngo aje gucyura, birangira ahereye ku murongo yica. Uyu musore rero akaba yatawe muri yombi n'ishami ry'ubugenzacyaha RIB. Mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo, abakozi ba kampanyi icukura amabuye y'agaciro yitwa Kamirumwe bari gutaka bavuga ko hari itsinda riteye ubwoba ry'abantu 7 ribatera mu bihe bitandukanye, ku buryo buri gihe bahora babatera. Ejo bundi bakubise abaturage basanga 27 Ugushyingo umwaka 2025, ryaje ryitwaje imipanga rigakubita abarenga 3 rikanahagarika akazi. Bavuga yuko rero iri tsinda rikomeje kubabangamira, aho bamwe bakubitwa abandi bakangizwa, bakavuga yuko banabahagarika gukora akazi. Ibi ngibi bigatuma badahembwa amafaranga nk'uko bikwiye, dore yuko abaturage bavuga yuko iki kirombe kubera ko cyemewe n'amategeko, bacukura byemewe n'amategeko, bashaka uburinzi bwihariye kugira ngo bajye bacunga ikirombe cyabo. Iri tsinda ribatera ry'abantu 7
iki kirombe bagishyiraho n'abashinzwe umutekano, ndavuga abakora irondo ry'umwuga, bakananirwa barangiza bakigendera bakabasiga mu mazi abira. Iyo babonye abo bagabo bitwaje imipanga n'ibyuma, abanyerondo bahita birukanka ndetse bagakizwa n'amaguru. Bano bagasigara bacukura amabuye y'agaciro, bagasigara bakubitwa banahohoterwa. Ibi ngibi bigatuma bakomeza gusaba ubufasha, bavuga ko bakongererwa umutekano hano mu karere ka Ruhango mu murenge wa Mwendo.